Eusko Jaurlaritzako ingurumeneko sailburuordea, Vitoria-Gasteizko alkatea eta alderdi politiko guztien zinegotziekin batera, 500 ikasle hirian zehar ibili ziren. Acompañados del alcalde de Vitoria-Gasteiz, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y concejales de todos los partidos políticos, cientos de escolares recorrieron la ciudad en bici. Plaza Berrian ikastetxetako ordezkariek manifestu bat irakurri zuten eskolarako joan etorrietan mugikortasuna aktibo eta autonomoa sustatzeko proiektuarekin zuten konpromisua erakutsiz. En la Plaza España leyeron un texto en el que se comprometían a impulsar la movilidad activa y autónoma al cole. Udalbatzarren izenean alkateak haien ahalegina aitortu zuen eta ekimenari lagunduko zuela agindu zuen. En nombre de la corporación municipal, el alcalde reconoció su esfuerzo y se comprometió a apoyar la iniciativa.